Vessalatu vesselamu ala Resulillah ashabihi ecmaîn amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı mo'min musulmon bir tuğandar. Niçin? Barımız bir tuğanımız. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da aytat innamal mu'minuna ihva. Mo'min musulmanlar bari bir tuğandar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dostu buzurgu mere azizo. Ham sab musulman hai. Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala farmaya ki innamal mu'minuna ihva. Sare mu'minu ek bay hai. Sizler barınızlar bizim bir tuğanımızsınlar. Ab Hazrat sahab hamara bay hai. Kırgızistan eli de Kırgızistan'da köp uluttu el yaşaydı. Kırgızistan में बहुत से लोग रहते हैं, अक़वाम मुख्तलिफ अक़वाम के लोग रहते हैं. Kırgızlar özü mimandost, konoktu silagan, özü cevegenin konoguna silap bergen, uşunday gel. Kırgızistan में कırgız लोग ऐसे लोग हैं, मेहमान नवाज है. अपने पास जो कुछ है, उसको दूसरा के लिए खिलाते हैं, देते हैं. Keçeki bolgan okuya boyunca barımızın yüreğimiz orup durat. Al bolgan nese bir tentek baldarın ayından bolgan nese. जो कल गुज़श्ता कल जो कुछ हुआ है, झगड़ा जो फितना, वो जो थोड़ा एक दो बंदा की खराबी की वजह से हुआ है. Biz oşon için sizlerden bir tuğanlardan haber alaylı dep Bişkek şahrının kazısı Mamadou Şakir Hacı'nın buyruğu menen uşul jerge sizlerin aldığınızlara gelip oturağız. लिहाजा हम लोग जो है ना आपके पास आया है, जो बिश्केक के जो काजी साहब है उनकी तरफ से बात है, अच्छी बात है और ज़ियारत करने के लिए आप लोगों के पास आया है. Sizlerge biz densoluk kalayız, okullarınızlarga iyilik kalayız, işte atkanların işine iyilik kalayız. Daim sizler menen birgeyiz inşallah Kırgızistan'da. हमारा दुआ है आप लोगों पर इंशाअल्लाह, हमारा जो अच्छा दुआ है आप लोगों का पढ़ाई अच्छा हो, सेहत अच्छा हो इंशाअल्लाह, आप जबरदस्त पढ़ाई करो इंशाअल्लाह. Barınızlarga densoluk inşallah. Hazır uşul bizden uşul kaziyatımızın altından kişine olsa da ihsan, gönül kötörü sizlerden bir tuğanızlar dep biz keçeki bolgan okuya boyunca köp yüreğimiz orup bir tuğanlarımızga biraz olsa da müşkül bolup kaldı dep ошондон haber alaylı dep gelip oturağız. जो कल जो हो चुका है, जो फितना झगड़ा है, वो झगड़ा हमारे लिए बहुत दुख हुआ, दुख हमारा दिल बहुत गमगीन हुआ है, दुख हुआ है. हम सोचा है, फिक्र किया है, हम इस वजह से आप लोगों के पास आया है, कुछ चीज़ लेकर आए हैं इंशाल्लाह, आपको हदिया वगैरह इंशाल्लाह आप खाए इंशाल्लाह, फिर ताकि हमारा इंशाल्लाह सुलूक अच्छा हो जाए. हमारा Allah'ım razı olsun. Densolukta ol bula. Okuganlarga iyilik bolsun. Bu doktorluk okuganlar bu adamdın şu bir paydasına hacatını açayın dep okuşat. İnşallah barınızlar uşul hacatını aça turgan çoğ doktor boluşunuzlarga Allah Teala'dan dua kılabız inşallah. आप हजरत से अल्लाह ताला राज़ी हो जाए. आप लोग जो मेडिकल जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये तो बहुत दूसरा आदमी के लिए फायदा है, नफा है. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं. इंशाअल्लाह आप तो इंशाअल्लाह दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह. Bu yerde uşul bir iki adamdın şu kemçiligi menen barımız bir başka nerselerde oylap kalbaşımız gerek. Kırgızistan daima sizler için biz köp uluttu el bolgan için konoktorunu silayt, hurmatlayt. Dağı da köp konuktordu kütöt inşallah. जो एक दो बंदा की जो खराबी की वजह से, उनको खामी की वजह से आप ना सोचो सब ऐसे है, नहीं ऐसे नहीं. हम इंशाल्लाह आप लोगों के तैयार है खिदमत करने के लिए. हम तो मेहमान नवाज लोग हैं इंशाल्लाह, कोई फिक्र ना करो, घबरा मत इंशाल्लाह. Barınızlardan Allah Teala'm razı olsun. सब हजरत से अल्लाह राज़ी हो जाए इंशाल्लाह. Tamaktı muzdatpay, barınızlar alıp tamaktanınız. जो खाना घर में अब गरम खाया करो इंशाल्लाह, दुआ करो. Ötüp keter, kıynalgan jandардын үнү жетер. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын
артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурай турган бул күндө адамга адам керек. Узак жолду улап келген, ар бир таң өзгөчө кубат берген. Канча кыйын күн келсе да адамбыз барына чыдап келген. Канча кыйын күн келсе да адамбыз барына чыдап келген.